ka District Congress Committee West Khasil District manhak sngini kong jong katayo kalayo ban rakhe sngi kha ba nyok san snam Prime Minister Burom kari India Rajiv Gandhi balabam kwa hedwar blai ya kate program na pedlong hapo phalau jong Congress Bhawan hanoston ha kate sngini na kalyang jong DCC West Khasil kalayo ban Pynkup Burom ru ya MP ke Shillong Uma Vincent H Pala ya MLA kalai mukra Dr Amprin Lingdo MLA ke Rambrai ba Kimfa Sydney Marbanyang MDC ke Nongston ba Gabriel Walang ba Bajo Pengro MDC ke Rambrai Jengam Konstituensi ba Karnes Sosyang MDC ke Mokrwat ba Batskam Rentatyang MDC ke Mairang ba James Lingdo Working President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ba ajingkra na katiga sngi na kaliang jung MP Uma Vincent H Pala laya tuj panggi skim ba per balon ra ka Congress ka por ba kadangton ka bor sinshar bat kumjuru halor usunyang ba Prime Minister bala khlad no jongari India Rajiv Gandhi ulale nakabanta kari hi bro ko wei ulong ru ba kadon ka jingtmu ban pendu no ek skim surok baladap menjur ka sorkar ba menchua Nrai na kaliang jung kum MP simla ailat setiai kani bat borok ki surok baladap ban menjur ka sorkar ba kantob ka surok nongston wa ka jira nikor bat nongston mau kumju ka nongston rambrai kershai Shillong nong jiri bat kiwei ki deban urlong hakati sngi la yoru ki jingkran ni Dr Amprin Lingdo MLA ka laim kra MLA ka rambrai ba Kimfa Sydney Marbanyang ba James Lingdo Working President Meghalaya Pradesh Congress Committee MDC ka nongston ba Gabriel Walang ba Bajo Pengro MDC ka Rambrai Jengam Konstituensi ba Karnes Sosyang MDC ke Mokrwat ba uba bat skam Rentatyang MDC ke Mairang Rajiv Gandhi ji ulade uta visionary lane uta ubayo ijngai but ubalawalam ya technology revolution lane kane ke jingpynbna kam ya di machine ki baper ha ki babon benta jo ka imlang ka salang ban penkiu ya ka im lang salang ban penkiu ya ka yo ko jong Tinong song jong kadi kebai kejongi kibabun kikam kibaulale kawai kalong kajingpyn khambor ya kasinshar khada lale ke governance haki red pan kibadon haki jaka kibaper hakari India but udah Burom pala ya di district councils ki jongi but udah on hakata sni kabau pentrikam ya kami ke panchayati raj system ke joku ba ya di Thain di badon ke district council minum penbor ya ke jingwarlam joko panchayati raj masong yahap ha bakas ngong maru kadai ban khubor lang bat bangan wang kerpang siya kadi kejaka bangan don bertalang ha kata jingpynkup Burom yai MP bagi juni iban hak ban kit ban ba ya kadi ke lengkor jong kecuk jong jingpyn kala ya ki an bagi ki rukong penyak sorkar kumbang ba ni kum tinong song jong kari khasi jantia ni dei ban kan mau kawai ba kabynta ka bangi Pynkup ye ipak Vincent pala hangthe ha pa parliament kalau kabynta ka ban nung shu penbet penbiang ye ki jingdon kam par ki jingdawa jong phi tinong song jong kari Thain ha pa district council nginong thia but minum sya yo
Bangin ya dah. Ya kata hak kejongi pembalayate soskular nadu kipor mencuang daging nong yalam kibakrau kejongi kibala IT katu nakabenta keri pagkajay keriu kongres namar kado yawa hakata kejing yabe yakabor berkaspa berkasyuki baro kinkelet yakin nongren kapa pencok election lagi ni ki katnai ngon assembly bagi sipomon apo district council nginom sha thir nginom sha penbien bat ngin yengsken ban pek ba hak kajongi nom don mano basimno never to no tingam tu trek am berkurang maraying senang jongaro yang laisin ngelajab yang ban berkurang mapo elaka ngam tu trek marbale ba sngewbha kaso yahat haki lai perlu diteliti konsensi bantuan keling-keling kata ke berkurang ting ke pensorong sorong ini jelida ndai hadir ngap perkhapa ndai bangan snap etan ye tai diong ba bor ban berkurang ndai kalat ke kebui nga ban yo ban ong hang ku play sibon yipi blak tristom nawan hang ni penatan ni kali di berkurang dengan hang ni ban ong ku play sibon yipi kali kalat ke kebui nga ban yak sok tilang bapi ban ai ku play yipi physically gomong peren ke kamet banong ku play sibon ke pangro lemba jam pi ke bawang hang ni ban rak ke kubor sigi snong papel ya baro kitu kinong snong kinong penyek snong ki bakarsan ngiro ba ting hakakam snong kam tau don kam kirang ba snong dari saudar snong dan nikis ki ba penyek ke gejong ke area kelairak ini ni poin hari jingkop nama ba baro ki ya contribute baro ki ya senyang lang ba ni poin ke jingkop marewan hninga kemau marelong MP ke nongkong nong siap maong ba ka west kasis ka kan thamsa di ni surok ngide banong bel kanek hati surok ilayo ki bobol di surok badan kame mentang nandon kam anong stoy shadow sa ramrai ter shadow kersai sai kam asorna rik ham slam penjen ngerpat iki MDC di kongres badai banlik cruise DC kenan ba kan surok kamde ko surok tang nata ko kongres daya barak kinong song tu tosi yang dangwan sebab perstun dong nganam song thai kat ba na non stoin kan wan ham bawa kaji nawa kaji kan dun khubor ni ko nampak kalau om khubor seorang ngintip kata kayur yang kadan trainer rei ki nangwa kaji kadan ko hok pan yo surok kumba ki sana pahar ki yo surok babha ki nam stoin ki yo surok babha ka wa kaji bat karani ko ki di banyo surok babha Kamdo tamba kita ni urunian, dan kita ni doyong, dan kita ting kita bentuk. Pak Preston, lah kumno, nak kalian ke kongres ingin perlong kawai ke strike, lada pi abendan pi bentuk ni surok, yang ingin bentuk ni surok. Kadang lagi kendo yang kat kari macam ni, kimut ban disungsan ke bobon ki surok, tiba yang ki approve on principle. Namar kadang kita yakini kita kerja dengan Prime Minister's Office. But office jam ke BJP yang itu nanti kita hendaknya mengkaitkan jam gaji duna bisa kimutan penduduk nak dibobon di serok hanya area jami. Kebarak kau ingin India begitu pula approve on principle kumu serok nanti na selong bantuan hari ni kor ban leksa do semasa sekolah kimut ban nusnaso leni nanti semua kimut ban nusnaso dari itu si long meeting talks di mentah yang ingin consider dia. Ting kacibut dengan bang man proposes, God disposes. Kacau mentar ibak karnes ijab MDC ini berterus pak, MD bukan agak bak kabrel ijab MDC ini berterus pak, MD bukan agak aku tu agak kata kacing dan bor, ini dan agak bor, ini operation ngah kapor ba, senang kau bang ajab silap tam. Direct atau nak kebor long minister, kebor macam nak jandrem, job tersan tu sapu aja. Menjabat sans nem, ngadon position,
the job silam tam. Mud kising ram election campaign ke jingdon ke pi ke ruling opposition. Kinong vote, kinong tap vote, ki basta ni kitip kumbang ekri bong ba pasken. Babon kinong mikmat mata kam kontrak bahaying bahasan. MLE, MDC, kilong kidi kontraktor. Ia kini kam keleng-keleng. Banlong khubor tambah ni klik kenam. Pak pasta tip. Kekebut kejumut tengah orang ba ladang idon hak ruling lene opposition kasyong hak kamram pengitre. Yang berkepalan, it doesn't depend on the work you are doing. Kam syong hak kam pengitre. Mereka syong kumdong itre kakam. It depends how we do the work. Kasyong hagi kumdong itre kakam. Tengah tepat di MDC bedang sudah penulisan Pynkup Burom. Bandai berperkat tang ruling. Kalau kongres ladon ruling di kipos men. Kalau ada berperbak kin ai ni bangin dan kursun dan peni bangi sekri hok ni kakam. Itre sistem yang ni kakam. Kata kepada kam. Sekarang kebentar bakwa abang kepada apa? Habade kebentar ke cinggerke ke cingdap nyotosan snem ke birthday jong Rajiv kantiu balapam kuai kedua jumble pelayak nama tagari kadai ke ilong kepada pok kum kongres banyo ulidar kum Rajiv kantiu jaka pelapau berting ngalang apoy keleng ngala i ke advance jom kibru ni random lagu nomor sispak dan aspak snem behind Amerika anda kata nado ko Rajiv kantiu ulong kum prime minister ulak pengkelai dari India